aparenta. Sí, señor, cóndele. Ya es la hora. Sí, señor, tenemos que ir a ver. Marieta, Mitchell. Que tan de moda se están poniendo, tan pequeños, tan maliciosos, tan turbadores y que siempre suenan a destiempo. La función va a comenzar. S'han d'abordar les altres formes de les que s'havien guardat fins ara. Sí, senyor conde. Sí, senyor conde. Per tant, que ho comprendràs, Prou franquesa familiar, Res de converses ni fer preguntes. Ara només vull que respostes, res més que respostes. I si un té que dir... No ho has de dir mai. Allò de... Manel, ja en Pauet. O Manel, ja en Joanet també s'ha acabat. No n'han enterrat més de Pauets en aquesta casa. En aquesta casa ja no estem per Pauets. I si ve algú... Se li diu don Pablo o se li diu don Juan. Se li va passar el sonet morat i sobretot se li demana la targeta. I si no em porta? No entra. No vull que tingui un sonet morat sense almenys 2 apellidos. I si diuen el bé, sobretot, no te'l descuidis, Manel? Però si ets tu. Penso que sent la meva dona. Que estic contenta de que no n'he vist. Te l'explico una cosa. Avui, venint amb les amigues, en aquell automòbil tan maco que tenim. L'automòbil, No t'hauries d'haver sentit. Com em deien, adiós, condessa, adiós, condessita. Jo al principi no me'n sabia venir, pensava que no anava per mi. M'han fet una miqueta de vergonya. Però com m'he donat que tot m'ho deien a mi, fins i tot he fet aturar l'automòbil perquè em poguessin ben espretar. Sí, i tant, i tant. A mi em passa exactament el mateix. Ja veus que ser conde és cosa ben sèria. Però a mi em fa ganes de riure a vegades. Em reprèn. Escolta, Manel, i per dir-me conde? Oi, molt fàcil. M'han fet conde. Ai, ara no ho sé. Sí! Sí, mira. M'han fet conde. Primerament, potser perquè vaig demà. Després perquè l'infant acabaran de tenir 2 dies a la torre. Li devia agradar tant la torratxa, els peixos vermells, les oques d'Índia, que es devia dir, fem-lo conde. I ella, que sí que m'ha fet conde, i per fi, perquè la nostra àmbit d'indústria, dels gafets, no n'havien fet mai cap. I han volgut que aquest randó tingués arrall i tingués noblesa. Vete aquí porque a mí la manteca de las tortas me dice, usted condesa es condesa de nuevo puño. Coño! Dígale a H. Sí, però tu estàs content, de veritat? Que si estic contenta.
Ai, nenet. Des que és conde no estàs més jove. Fas l'implanta. Has posat certa distinció. Sembla que t'has vacunat. Ai, sí. És que mira, Angelita, ara vull fer les coses ben fetes, saps? Durarem res. Tens res com vulguis. Durarem balls. Hola, senyora Marquesa. Oi, com està vostè? Durarem reunions. Oi, senyora baronesa, ese pelo le queda encantadora. Durarem lunis, durarem biscots, durarem finiscoques. Mira, vull fer veure als nobles crítics que tinc fets en Campo de Ure y cuartos sobre leones y torreones. Tú solo te tienes que hacer ropa, ¿eh? Y a lluir. Deixa'm-ho per mi, això. Sí. Hay una cosa més. Quan vagis ben escotada, vull que vagis escotada al 100%, que se't vegi tota l'esquena fins a la vora, a l'entrecot. Perquè de sempre vull poca roba. Vull fer veure als meus amics que tinc una dona ben enxurada. No tinguis por que et faré cada bé. Tu fes-ho cada bé i no hi planyis el gas. Doña Anita! A mi no m'anuncia ningú! No m'agraden a mi les bromes. Vinga. Això mateix. Havem de passar-nos el mama, veurà. Nosaltres prenem el te, així, un cop de coll, i avall, d'una ropada com si es prengués una medicina. Què es pensa? Que a mi no m'agradaria més un tallet de bacallà amb salfaire ben sofregidet. Que no calltem costetes de maturrant. Però som senyors. I havem de fer de senyors. Mira, a mi no m'amoneu i feu el que vulgueu. Un moment, no se'n vagi de defensa, Encara anem a tots. Mama, Digues. té de saber que a partir d'aquell moment endavant ha de gastar certes formes que no ens posi en un ludibrio. En un que dius? Un des d'oro. I què has de dir, doncs? Primerament, entre la cuina tampoc com puc, per no dir gens. Rebenar cassoles no és propi del nostre braç. Coi, ja veig. Ja menjarem agafats. Que s'agafi tot, però vostè no hi entri. I després, sisplau, a l'hora del te no badalli. I si tinc son? Dormi, però no badalli. I si m'avorreixo? Jo també m'avorreixo, mama, però faci veure que... no sé, que està de broma. Exacte. No ens en sortirem, Veuràs com ens en sortirem. Ens hem de sortir, home. l'haurem d'amagar. No, madó. Amagar-la a la mama, no. A l'habitació que tenim per pista baixa, tanquem un tronc, No és la bona cama idea. i ningú s'enterarà. No és bona idea, no és bona idea, no és bona No idea. li diem res a la papeta, ni uns convidats. Angelita, no, escolta'm, estàs passant un gramassa. No, Angelita, amagar la mama. Per l'amor de Déu. Però si és una ofensiva, pobra dona. Mira, jo coneixia una marquesa, saps? Una marquesa d'aquestes, diguem-ne, industrials, que un dia del pa de pessic, ¿sabes qué va a decir? ¡Pan de pellizco! Ambos y muy sustanciosos. Seguro que te gustan. Si quieres tú, pues no. No, tranquilo, no te me repares. Con su permiso, marido, tengo que preparar la vajilla. Usted es dueña. ¿Cuánto te molesta de tu visita, hombre? Qué caro que eres de verte últimamente. Porque ha dado la casualidad que siempre que he venido a esta casa no estabas. Solo estaba tu mujer, la condesa. Bueno, esto está mínimamente bien. Lo que solo la condesa. Bueno, pero ahora una cosa, ya que somos viejos amigos, ¿y si parléssim català? És que recusem, perquè jo me canso, saps? Ai, doncs em sembla molt bé perquè ningú em cansa. Sí. Un diu el que vol i sap del cert el que diu, no trobes? Amb les senyores és natural. Pero hermanados con las cosas de la industria, con escudos también hermanados, con las consecuencias sociales. Aquí el teniu! Aquí me tenéis! Uy, usted por aquí no me fío.
madre siempre ha suspirado. Ay, Manel, mi cara se partió. Sí, sí. Buenas tardes. Señor Conde. Condesa, debería vigilar más a su marido. ¿Y usted a su condesa? Sí, sí. Condesita. Ai, mas... Nosaltres, no et preocupis, nosaltres ens picarem l'ullet, i llavors ja aniran dedicant, però con mira, que la cosa és sagrada. Ai, deixem-ho per mi. Sí. Señora Marquesa siempre. Don Enrique. Señora madre, ¿para qué no pasa los años? La niña, ¿verdad? Ay, sí, señora. Elvira. Uy, qué crecida está. ¿Cómo? ¿Me ha conocido a usted? Ah, no, pero veo que está muy crecida y es muy bonita. Ay, sí. La niña la hemos tenido 2 años en su visa. Señoras y señores, Oh, bienvenido a mi casa, señor senador. bien hallados. ¿Qué viene del Senado? No, señora, hace 10 meses que está cerrado. Pues a lo mejor es que está liquidando. Señora. O debería liquidar. No, señora, es por cambio del dueño. El Barça de tanta palabrería, y véngase aquí a fumar un purito. Sí, señor conde. Venga, ¿saben qué? Yo no soy ¿Y el qué conde no de cuenta plata. usted, señora? Ay, señora, si casi no me muevo. Si por casualidad sé alguna cosa. Verle por aquí, con el trabajo que le agobia. Es un momento de expansión. Realmente las señoras no me dejan vivir. Es un secuestro. Y solamente que con los masajes. ¿Y qué masajes? ¿Y qué manos? Nada más. Un masaje tentacular. Masaje rítmico. Masaje psicológico. Masaje... Y yo me dije, hacerlas digerir. La mujer es lo mismo que un arpa, un violoncelo, un contrabajo y el nervio gástrico son sus cuerdas. Toda la sensibilidad de las señoras y de las señoritas se neurastenia con la digestión. Ergo, Ahora estamos solos. Por favor. Que están todos aquí. No. ¿Qué? No. Aquí pasa algo, Enrique. Aquí pasa algo que me tienes que explicar. Bueno, parlem en català que porto pressa. Què passa? Què significa que el meu marit em fes bitllets sense més ni més que fet la senadora d'aquesta manera i li digués totes aquestes coses? No, res, tranquil·la. Ho he arranjat tot, ara ens podem abraçar informement. Però si ella el sorprèn. No res, el tinc convençut. Convençut de què? De tot el que es presenti. Vaja, no t'entenc. Mira, com més ens abracem i més ens vegin, més distingit el conde es pensarà ser. Ho entens? Ara entenc tot allò que m'ha dit abans. Com vulguis. Però fes-me un petó. Curteta, que no sia de pel·lícula. Total, 10 o 12 metres de cinta. I ara! Ja hi som! Oh! No, vostè no em fa problema, Que ja està bé. Que ja hi som i que vaya. No la entiendo, ¿no? Estamos tomando sofá. Ja. Doncs mira, el té ja està. I anem a prendre el que s'enfria el té. Si a veces en solfa, yo no la entiendo. Pues yo sí que lo entiendo todo y digo que la hemos bien armado. Pero, señora madre, ¿qué dice usted? Si no hacíamos nada. Que hay quien bada y quien no bada. Ya hasta que llamaba enrollados, ¿eh? Venga, hombre, que no se te vaya. Que no se van a un rendimiento. Un rendimiento. Què passa, mamà? Que no es ven el temps? Per prendre el tastem. Tu pren el té i no vigilis. Oh, Què tinc que vigilar? que te la fríen. Què vol dir que me la frien? Que te la fríen tan macho que no te l'enteres. Com has de dir? Que te la fríen? No te la fríen, te la sofríen. ¿Quién me la sofríe? Tú dirás, la de la condena.
veus que estem aquí? Sí, Aurelio. 3 señores que me han dicho el nombre y no me acuerdo. Ah, sí. 3 reposteros de salones. Reporteros. Eso, reposteros. Reporteros. Reposteros. Ay, vale, Simón. ¿Van bien vestidos? Oh, sí. Son guapísimos. Y llevan unas camisas preciosas y unas cámaras preciosas. Y uno lleva un trípode así de Escúchame bien lo que te voy a decir, ¿eh? Ahora tú los llevas a tomar el té en el salón dorado, ¿eh? Que tomen nota y tomen todo lo que quieran, ¿eh? Siempre té, siempre té. Ai, mama, vaja acompanyar-los. Deixem bona posició, que aquests són pondes, eh? Deixaré una posició per a mi preparar el te. Doncs ha d'aguantar i a tomar el té. Ala! Vinga. Ya estoy con usted, senadora. Y auténtico. Auténtico, más que auténtico, verídico. Ay, gracias, senadora. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. ¡Ay, Manuel! ¡Manuel! Le digo. ¡Manuel, qué haces! ¿Pero qué es esto, Manuel? Ay, lo convenido. ¿Qué convenido ni convenido, hombre? ¡Ya no le digo doña! ¡No vale! ¡Golpes nunca! ¡Jesús! ¡Aire, aire! ¡Mis manos! ¿Sabe qué le digo? ¡Él me ha acosado! ¡Él me ha acosado! ¡Él me ha acosado! ¿Cuánto bien hace usted, doctor Rocarón? Siga, siga. ¡Denle un poco de té! No, este no, ¿eh? Que han librado. Digo, es una picadera. No, ¿ves? ¡Pero qué fresca! ¿Y sabe lo que le digo? Sinvergüenza! Mentider! No m'ho he defensat mai de tu! Doctor, ¿tenemos con usted? ¿Qué no viene, doctor? ¿La acompañamos, doctor? Que no vaya solo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Y perdone, pero la señorita me tiene secuestrada. Vamos, doctor. Buenas y felices. ¡A los pies de todos ustedes! Que te reclamis fins al fons, que tallis el gerro, ens obrim pendientes, s'usaven i més ¡Calla, calla! No, todo mes de primera sangre. Sí, sí. T'he quedat bastant natural, no? Sí. Jo, saps què passa? Penso que sóc una mica guitxalí, saps? Sí. Tu m'ho deuràs a mi, no? Ai, sí, ho has fet molt bé, saps? Ho has fet tan bé que fins i tot la meva comptes que ets popular. Ai, sempre me'n recordo que ella parla castellà. Ai, Déu meu, vosaltres bé. Ai, Santa Rita! ¡Cuánta lana hay en el mundo con estos hombres que no se enteran de nada! Que per tots nosaltres gran ser un passat i sens dubte ja mai més serà oblidat de les rondes a les rambles amb un gest a la gent feia somriure ben dalt al seu bar. La condesa! Doña Anita! Don Enrique! El senador y la senadora! La condesa y la condesita! Las baronesas de Mirapell!
i els condes que us han acompanyat al principi, els condes de Villabuena i les infantes. I sobretot, no ens podem descuidar de l'obra. És d'un típic personatge que jo us vull contar. Del seu nom famós n'hem fet tradició. Té per tots nosaltres remembrança d'un passat i sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les Rambles amb un gesto atribulat a la gent feia somriure tot fent gala del seu art. El cutis blanc, llavis vermells,